Završena utakmica 14. kola Superlige Srbije za rukometašice, Bekamen Bukovička banja. Junior, pobjeda domaće ekipe 47-32. Čućemo neke od aktera ovog susreta. Najpre gostujući sastav koji predstavlja večeras rukometašica brojem 24, Tijana Simatović. Ne znam da li da pitam ko je mlađi, da li domaća rukometašica ili... Kako ste vidjeli večerašnji meč? Želela bih prvo da čestitam domaćinu na pobjedi. Mi smo se potrudile, mogle smo možda i bolje da odigramo, domaća ekipa je bila mnogo bolja. Želela bih stvarno da zahvalim svojim igračicama na trudu i borbenosti, ali ovog puta ekipa Bekamenta je bila bolja. Šta očekuje Junior do kraja sezone i čime ćete se zadovoljiti kao konačnim rezultatom? Pa želja nam je da ostanemo u Super A ligi. Ostalo nam je još utakmica protiv Sloge, Medicinara i Železničara. Planiramo da pobedimo Inđiju i Slogu i tako postignemo neki solidan rezultat u play-outu. Čućemo i Tamaru Preković koja je večeras dobila mnogo više minuta u odnosu na neke utakmice u toku sezone. Dobro si iskoristila kao i tvoja koleginica. Kako si vidjela večerašnji meč? Pa također prvo bih želela da čestitam protivnicima na borbenosti. I ovo je moja 4. utakmica i iz kola u kola dobijam sve veću minutažu. Ostale devojke me podržavaju u tome i bodre me u svakom mom daljem pokušaju. Slede neka gostovanja, veoma teška za tvoje... Da, sljedeće kolo nam je u Nišu protiv Naise, tako da nadamo se pobedi. Trudit ćemo se i borit ćemo se do kraja. Sa nešto manje straha, pretpostavljam, pred kamera govorit će trener jednog i drugog tima, Nenad Kraljevski, trener juniora. Rekli ste jednom od svojih najmlađih igrača da je i ovo sastavni deo karijere kao i ono na parketu. Dobro su se pokazale vaše devojke večeras. Kako ste vidjeli susret u Aranđelu? Pa jesu. Danas je sigurno ekipa Bekamenta pokazala da ima kvalitet i da sa razlogom se bori za osvajanje titula ove godine i da su po meni glavni favoriti za prvo mesto. Sigurno da ima jedan veliki broj igrača koji imaju baš veliko iskustvo i da će uspeti tome i imaju trenera koji je prošao sve repstine selekcije koji će sigurno u tome i pomoći. Mi sa našom mladom ekipom danas smo hteli da pokažemo se u najboljem svetlu. Nažalost nismo, ali nismo ni ostali ni dužni u nekim segmentima igre. Smo pokazali da znamo da igramo rukomet. Naš osnovni cilj je da ostvarimo ove godine opstanak u Super ligi. Nadam se da ćemo to i ostvariti. Devojke su sjajne, vredne i mislim da će do kraja sezone pokazati da zaslužuju da ostanu u Super A ligi. Još jedno kratko pitanje. Nekako posle onog velikog iznenađenja koje ste priredili u prvom delu sezone, prvog u nizu, otvorila se ta serija i pobedili ste tim Bekamenta u Beogradu 37-36 i onda krenuli sa nekoliko dobrih rezultata. Pa u Beogradu smo bili malo u drugačijem sastavu u odnosu na danas, ali sigurno da to nije jedan od razloga i današnje igre, a i utakmice koja je bila tamo. Sigurno da su oni malo pocenili kada je u pitanju utakmica u Beogradu. Mi smo iskoristili naše prilike. Jeste nam to dalo, da kažemo, vetar u leđa, da smo već sljedeće kolo u Petrovcu na Mlavi osvojili bodove koji su nama vrlo značajni. I sigurno da sa ovakvim kvalitetnim igračicama koje Bekament ima i broj reprezentativaca treba da motiviše svakog mladog igrača i da u njima traži idole. I to je nešto što ovoj Super ligi nedostaje. Živojin Maksić je zajedno sa stručnim štabom iskoristio večerašnju utakmicu da da šansu svim igračima. Čućemo vašu ocenu duela protiv Juniora. Pa prvo da svim akterima na meču čestitam na jednom dobro takmičarskoj utakmici. Pohvalio bi ekipu Juniora koja u svom sastavu ima veliki broj talentovanih igračica i to iz utakmice pokazuju. Ovo drugo poluvreme je bilo dobro i sa naše i sa njihove strane gde to imamo par devojaka danas s budućih Arab sticker, tako, koji će da predstavljaju ovu državu. Što se tiče ostalih stvari utakmice, u principu gledali smo da iskoristimo neke segmente igre za ove utakmice koje nam predstoje. Mislim da u odbrani dan četvrtog problema mogli smo malo bolje da odigramo, međutim veliki broj golova i samo takva utakmica sa velikim brojem mladim igrača tako je dovela do toga da publika može biti zadovoljna i da uživa u tome što rukomet pokazuje na ovoj utakmici pokazuje da ima talentovanih igračica i da uz dobar rad možemo da napravimo još kvalitetni igrači. Sledi gostovanje u Nišu, zatim dolazi Železničar, putovanje Jagodini, poprilično težak raspored.
Pa normalno težak jasno, znači od samog početka mi imamo neke naše ciljeve, ali tako, svaku utakmicu ulazimo sa tim motivima i ambicijama, znači da pružimo najbolje što možemo. Očekujem izuzetno težak meč na Isi, mislim da ako budemo odigrali na nivou Petrovca, ali tako, da ćemo to biti super. Nakon toga, znači imamo još jedan utakmicu protiv Železničara u kući i onda protiv Jagodine. Takođe, znači, to su dve utakmice koje se 100% prenose, vode u play-off. Tako da, nadam se da ćemo iz utakmicu igrati sve bolje i normalno da na kraju, znači, u play-offu, znači, pokažemo i dokažemo da smo najbolji.